everyone, welcome back to my channel. Today we are going to UA Expo. এতিয়া আমি গাড়ী গৈ আছিলোঁ। আমি UA Expo আহি গ'লোঁ। বলা ভাল লাগিছে ধৰিবা দেই Those decorated things from Iran. কি ভাল লাগিলে বহুত ভেৰাইটিজ আছে তাত। আৰু এক্সাম্পল সৰু সৰু চেষ্ট ধুনীয়া ধুনীয়া চেষ্ট ডাঙৰো আছিলে সৰুও আছিলে আৰু ডগটো কিনিলা নহয় স্লিং বেগ নাতালি বাবা Subscribe my channel. Bye.